muri Dnestrian Autonomous Republic. Hari uruhari n'umusore. Nako nino ni mu rukerera. Hari umusore uri hanze. Nuko dutangiye mbere ko tugera ku bintu byinshi. Ndege ziracaho n'iza gisirikare ku bwinshi mu gihugu. Hano tubi mu burasirazuba bw'Uburayi. Ese bimeze biti? Katurore. Sora fayo. Sone n'urwego afite uburyo arisha mu n'uburyo atambuka. Zano hari igiporizo. Tangira kukirya. Uretse sha nawe tunyweho. No, that's fine. Yes, sawa. Oh, thank you. Yesa murakoze cyane hano umukobwa waje yitaba telefone. James, seriously, can't you just wait until the party's over? Wategereje icyo kigatangira ukarira rimwe n'abandi wa musore we James. What? Kubera iki? Must get breakfast this morning. Ibya mu gitondo nago nabiriye wana ndisonzeye. The place was closed. It looked like bagels. Nago yitaye kandi nkunda ni za bagels ndazikunda. Freaking out about you, doing fine. Ask mbona wataye umutwe kandi ibintu byoroshye. We're negotiating for an exclusive contract covering the entire Umva iyi contract tuje hano kuganira n'aba bantu ni contract ihambaye cyane izafata ku gihugu cyose. Uyu mugore ngo baje mu kazi ko kuba badiringa bare bari baba contract ariko ngo ni contract ihambaye cyane. Umusore we nta kibazo yifitiye. Quite a few people do this, right? Badly. But I've never seen anyone quite as overprepared or as smart as you. Ati witumutwe wikwigora cyane ndabizi nta muntu kurusha ubwenge mu mugiye kuganira umuhanga cyane wa mukobwa we. We tuza. Mugore yabikomeje cyane. Musore. Okay. Sawa. Be here any minute. Mukanya mu minota mike cyane barabageze hano. Ntangiriro. Okay. Sawa, mukobwa caho. Yazanye n'ikitwa ngo ni James. Ngo baje kuba bagana ku byerekeranye na contract ngihambaye cyane. Ese bimeze bite? Dutangiriye hakurino. In a few minutes, can't you just fill it up again? Umva mwongera none muhagere neza dore mu minota mike barabageze hano. Tanga amafaranga. Telefone. Okay. Sawa. Bahageze. Bahageze umugore afite ikibazo gikomeye cyane abashyitsi bagiye kuza baganire kuri contract ikomeye kandi ntago abantu baritegura neza. Katururi. Turi mu burasirazuba bw'Uburayi. Ahitwa Dnestrian. Fayo. Excuse me, could you make sure there's water in the meeting rooms, please? Umva mu cyumba cy'inama mwamenye neza ko harimo amazi yagezeho ni kuri reception. Fayo. Gora afite ikibazo hano. Zako no kwakira abashyitsi be. Nabaje ngo baganire kuri contract. Ni contracting ihambaye cyane. Mr. Cho. Nyakwacho. Barasuza. Pleasant trip. I'm sure you'd like to freshen up before the meeting. Ati rwose mwaza mukamwitunganya mbere yuko inama itangira. Bitunganya ngo inama igiye gutangira. Ese bimeze bite? Byatinze inama yaje gutangira ngo baganire. We could also look at laying down cables, but this does mean additional workforce. The rural areas are. Ati ndumva twatangira tukareba kuri ayo makabure ariko nta kandi kazi gahambaye cyane kaziyongeraho. What they are looking for is a cellular solution. Of course. Ati twe icyo dukeneye ni igisubizo mu gihugu cyacu. Just that in Peru, Honduras, Chechnya, Senegal, all with similar terrain issues. Ati rwose ntago ari hano gusa dukoreye nituva hano tuzajya no muri Chechnya nituva tujya no muri Senegal ino yacu hano ruguru. Aho se no tugenda dukora nabo. But all the mountains mean more cell towers. Ati ariko nanone hari imisozi imwe n'imwe itagiriwe zira cell towers cyangwa se ya minara y'amatelefone. Iyo muzayikora iki? Sasa uyu mugore yaje kuba yapatana isoko ni company ijyanye n'ibintu by'itumanaho. Musore hano. James. Invest so heavily in this kind of infrastructure. What you are talking about is a monopoly. Ati mukobwa dukurikije isoko uburyo rishaka mu rashaka rebe monopoly cyangwa se arashaka kuryiharira wenyine. Bakira hari byatangiye guturika hanze. Bize bite? Masasu dora masasu mu mujyi bisasu mu mujyi. Bimeze bite? Ni umukobwa wari wavuye muri Amerika aje mu Burayi gupatana isoko. Imbata n'umugore. They can now vote to express their opinions. Ati hano hari na demokarasi ari buri abaturage bari kugerageza ko bagaragaza ibitekerezo byabo. Hari ukuntu abaturage bagaragaza ibitekerezo byabo binyuze mu ntambara. Bize bite? Sora reba ni James. Well, I'm sure the authorities have it all under control. Ndakeka ubuyobozi burize kubikemura. Reka twikomereze inama yacu. Baricara. To get through before this evening. Turere. Kira mu bwoba. Igihugu baje gukora mu business yatangiye kuba intambara bisasu mu mujyi bura ntago byapfa guturika kuri nta kibazo gikomeye. Bidatinze bwarije baracyari muri ya hoteli. Bimeze bite? Abari baje mu biganiro byerekeranye n'ubucuruzi n'abandi baracyangwamo baganira. Wa musore James arahari. Ntituramenya ni muntu cyakora iki. Vayo gusa hanze mu gihugu.
James. James we. James avayo. James agira gutya aratanga ibipapuro sinzi ibipfunyika ari kugenda atanga ni James. Aho kanya hari indi yaparitse hanze. Ni ya hoteli. Waje. Ndagira gukurikira filime. James Henderson, he's our... Ni James Henderson? Well, he does just about everything. Tingu imbega akora kimwe hano. So what does a local liaison do? Well, I come in ahead of time to lay down the groundwork to negotiate. Tumundi ngiye icyo ngori hagiye kuba inama nk'izi nza mbere ngatunganya buri kimwe ngategura ko inama izaba neza mbega n'ibishinzwe umutekano byose. Ndetse n'umwamara no kurangiza inama nabwo ngasingira mbafasha. Hari undi mugore waje. Ese uyu mugore nindi? Umugore araherekejwe. Ndagira gukurikira filime w'amakoti nibo babanje umugore nawe arinjira muri hoteli. Oh my god. Nyagasani. Oh my god. Oh my god. Did you say oh my god? Kubera icyo uvuze ngo mana yanjye. I did. I said it and I'm owning it. Groundbreaking political visionaries are... Oh my god. Dore wa mugore w'igitangaza njya nkubwira warwaniye kwishyura ukizana. These periods of transition to free market democracy. Ikintu cyanzanye hano mwe nk'abacuruzi bamwashe mu nama nk'izi ni ukugira ngo rwose mbereke ko ari demokarasi no mu byerekeranye no kuba twatanga amasoko n'uburyo mucuruzamo ibyanyu hano. Extremely volatile. We have seen what has happened in other countries. Twagiye tubona ibyabaye mu bindi bihugu. Our best to learn from their mistakes. Ndetse tugora uko dushoboye kugira ngo twigire ku makosa yagiye akorwa n'ibindi bihugu. And their successes. Ndetse tukigira none ku ntsinzi bagezeho. People are hungry for change. Would you have some respect? Kinga wagaragaje discipline. Years in prison and still managed to turn this place around. Uriya mugore amaze imyaka 6 muri gereza kugira ngo kino gihugu abashe kukigira neza none kumuvugiraho. Believe me, you've won the contract. Umva kira kigabo kiyorere kirashaka gutwara kontra witerana cy'amagambo. Speaking of scumbags. Tukivuga ku baginga dore kira kirara hakurya ni James. James ni muremure shaw uriya ninde? See him? Who is he? Uriya ninde? That's George Vorza. Uriya ni George Rosva. Used to run the secret police. He's General Lazar's right-hand man back in the day. I thought they all got locked up. Uriya mugabo yahoze ari umugabo cyane w'ingenzi kuri generali w'iki gihugu. You know, democracy. Well, it looks like he's on Tanya's team now. Bano baraganira. Mukora cyatanga ijambo. Une wahinduye kino gihugu. Nyuma y'imyaka 6 ari muri gereza. Gusa yakomeje kwitegereza abagabo bari hano. Hari cyabonye ngo cyoza ari KGB. Gwari hano. Barasezera inama irarangiye ibirori biracyajya mbere. James ni umuhatari cyane niwamenya gahunda bapanga n'abantu niwamenya akazi akora. Bose ubona bavuyanga bacacanamo hose hirya no hino. Atanga passe parito. Uyara yanu. Sorry, I'm our uncle. He's not my uncle. It's a figure of speech. We've got an excellent product. We don't have to do that. Yes we do. Biriya ni ibyo gukora biriya ni ibintu bisanzwe. Away from that kind of corruption. Umukobwa uri Being naive can come across as self. umugore hano abantu barazamusuza amenya umugore akomeye cyane turamenya n'icyo akora. Gusa ngo yahinduye hakunino. We can build our economy and middle class. Such an honor to meet you. N'icyo ruguru nawe. Standing up for naive self-righteousness. Don't mind, James. Uyu ni James. Cynical is a sign of intelligence. Tuwakora akazi kenda kumera nk'ari ubutasi. No. But I do think that cynicism is an inevitable result of intelligence. N'ubundi akazi nkora wenda ushobora kwita ubutasi ariko ntabwo ari ubutasi urebye neza nuko nkora ibintu bijyanye n'ubutasi no kuneka ibintu by'amasoko n'iki. Wajya ufunga umunwa. Sasa ari kumuraburiza amenye n'umusore we karakora nk'umutasi. Aturore. Bwarije baracyari muri ya hoteli. Hari umugore ukomeye cyane wari wabasuriye umugore ntabwo tumenye ni muntu ki. Gusa yaraherekejwe. Batinze yaje kuryama. Bare mu gihugu cy'abandi. Mu gicuku mva mu ibintu biracyaturika. Masasu ninjoro. James arabyuka. Masasu. Za kuriba. Mu gicuku dore ibisasu mu mujyi. Bimeze bite? Ibisasu ni byinshi. What's going on? Kibijya mbere. Pressure lasted this long. Ndabona hanze hari ibisasu byinshi ari biturika. Looks like the old guard are fighting back. The army are taking over. Come on, you guys. Umujyi wari wafashwe ariko abaturage birasa nkaho batangiye kuba bakwigarura umujyi wose. Yarambara. Tururi. Sorambara vavu y'igitaraganya umuntu bari kumwe umukobwa bararanye simuzi. What are we going to do? Turakora iki? You are going to go to Goober's room. Warasubira mu cyumba cy'umugabo wawe. Ni ingurube. Can't I stay with you? Waretse ngana nawe.
I've got to go to work. umva ngiye mfite akazi ko gukora wisubira aho wari uri sura agakobwa nsohokera mu cyumba mfite akazi ko gukora sanga umugabo wawe caho twarabamenye kometere kuri wa wundi bazanye Gabriela telefone mu gicuku bari muri hoteli imwe Gabriela open the door. Gabriela afungura umuryango uyu ni wa mugore urashe kuganira ku bijyanye n'iriya kontara ibijyanye no kuzana sosiyete y'itumanaho hano Open the door. fungura umuryango ndetse ariko nawe James sano mu kabati niwe wazanye n'uyu mugore fungura akabati Doing this, my underwear. we utwuru twe twanye tw'imbere Dressed. wamaze ndagira wambare vuba tugende And as we've been reporting, the president's motorcade has been attacked, and we have unconfirmed reports that she has been killed. ati muri kano kanya turamenyesha ko ngo konvo yari itwaye perezida ngo bayirashe ngo ndetse muri kano kanya ntituramenya ni bande barokotse ni bande bazima Now between government forces and rebel military units. ati muri intambara irarimbanije hagati y'ibyigomeke bishaka gufata igihugu ndetse n'ingabo za leta ikibazo General Lazar. If you're perezida ngo ararashwe mu modoka ye konvo yari arimo abasirikare n'ibyigomeke bishaka gufata ubutegetsi turi mu burasirazuba bw'uburayi we yakimara kumva bikomeye ngo perezida amaze kwitaba imana iramwakuye yahise yambara vani Gabriela abakerarugendo ndetse n'abaturutse mu bihugu bya kure bari muri hoteli bambara vuba cyane bacaho katurore James niwe wazanye n'uyu mugore guturuka muri Amerika umwe afata ibyangushye bihute bava hano katurore mu gihugu byakomeye abantu bari gupfa we ubona taxi voiture What about those people? bano bantu turabasiga New York. ngo dusubire muri New York bari abareke What about you? nawe so I got some loose ends to tie up here. You go. njye nugira ikibazo ndaza kuza amahoro You see this? Ka-ching. You get her to the airport, all right? Okay, just the girl. fata n'amafaranga n'umukobwa mujyane kuri airport wenyine No kidding. yego mujyane wenyine katururi James yategeye umukobwa Gabriela bamujyane wasigaye hano You have to help me. wamfashije kamwe baryamanye He's an idiot. umugabo wawe si umugabo wanjye twari kumwe kera ni ikigoryi kireke Do something stupid and get us killed. iyakora n'ubugoryi bwatuma mpfa We had a business deal. umva njye nawe twumvikanye All right, there's nothing more I can do. nta kindi kirenze ku byabaye hagati yanjye nawe wimenyera ibyacu byarangiye mfite nanjye byinshi byo gukora caho nta bintu byinshi icyo bapfanaga cyarangiye sinyizi nuko ari kamubwiye gusa sura zano ako kanya kuri hoteli hari izindi zaparitse bakimara gusohoka hari izindi zahise ziparika nziza cyane bavamo bameze gutyo ni abakomando uyu arababona bimeze bite patururi all over the city between the anti-government forces and pro-Petrenko citizens. ni ikibazo gikomeye rwose abaturage basanzwe nabo bakomeje kurwanya ibyigomeke The buildings and much of the old town has been evacuated. yeshyamba wavuyemo wa mugabo twabonye kare avamo Ministers, more cabinet members are. fene imbunda abasirikare katurori sora kinjira mwe imbere abaje turabonye n'abakomando benshi cyane barinjira bari kumwe na cya kigabo yabonye hirya akabye cyavuze ngo ari KGB agatsiko kahozeho mu Burusiya ndaceka Forza kirinjira n'abasirikare sirikare barazenguruka ya hoteli yose bambaye ikininja hoteli irimo abashyitsi benshi baturutse mu bihugu bitandukanye bazinguruka mujye kuri buri nivo yose buri floor yose zamuka hejuru mwigire ubwoba mutuze turi hano kubw'umutekano wanyu buno murarinzwe bambaye imyenda ya gisirikare leta yabo baje kurinda ati murarinzwe nimugire ikibazo umusore ari kuzenguruka muri hoteli kumbe bayizengurutse abaje bazanye mu ndani cyavuruza cyo bari kungukisha kubw'umutekano wabo wicaye hano You mind? kibazo nkweyeho munywe ku bintu biriho tubahe namwe sikino mari muri hoteli wa musore Army's here. Borsa? ati ingabo zageze hano ni byiza No. ni ingabo zije kubarinda No, not Borsa. They won't make a move without Lazar. I guess he'll be here before long. ndakeka ziriya ngabo nta kintu ziri bukoreshe nawe Lazara ataragera hano That explosion earlier? Central prison's in that part of town. ati hari ahantu wumvaga haturika kare ni imfungwa bari kuboza mu magereza Got the world's press here? Yeah.
You sticking around? uracyaguma hano suraguma hano nta kibazo. Well, I'll finally get the hot tub all to myself. Hano baraganira ni babiri. You? Well, here the golf is great. Ati ngenda cheka muri bino bice rwose ni heza cyane ngenda umva nahaguma. Anyway, I better get back. Don't wanna get looted. Ngewe nugire ngo ni icyamfura gike ariko reka mitsubiyeyo. You too. Ugira amahirwe nawe ugira amahirwe. Musura caho. Ngo ni James Anderson. Uwo bari kumwe Gabriela aragiye. Amutegeye cyane ni Yoko. Ariko anubwa bamucishe ku kibuga cy'indege je ni Yoko. Katorore. Ngo Forza ntacyo yakora ngo general bitara zarataragera hano. Abasirikare baje bavuga ko baje kurinda abantu bari hano. Bimeze biti Katorore. Yakiri kugenda kumbe kugera hano umuseriver ukora muri hoteli. Bisirikare bishe bishaka kumufata ku ngufu. Bisirikare ba leta barashaka kumufata ku ngufu. Yari gucaho. Shaka kumfata ku ngufu. Ndetse ko nta ku ngufu ngira bivayo. Hello. Hello. How's it going? Imeze bite se? For a problem? Hari kibazo? Problem. Get back to your... Nta kibazo jya risubira mu byawe. Well, I'd like to. Genda bona nyamara ari kibazo pe. It's okay. We bimeze sawa. Sawa. Kureba. It's not okay. Ndabona bitameze sawa. Hey, mukora. Sorry rano. Bigeze kuvuga ngo ni umutasi. Kubika abasirikare ba leta. Yindukiza ijosi. Shiramo. Tatorore. Kanda amaso y'igisirikare. Shaka gufata ku ngufu aribo bakarinze umutekano mutwe. Sora kubita bidatinze abasirikare birashyira hasi. Vanu ugende. Nako bakora muri hoteli. Bana rutarapfa neza gako bakara. Mutwe. Yakasa niwe wari mubi cyane kubarusha. Kagizemo n'ubwoba Katorore. Nakubwiye nayibazaniye bakise kill ratio. Musore bamwise James Anderson. Yisha abasirikare babandi. Katorore. Abasirikare ntago baje bonyine. Bazanye n'abandi. Nzarasohoka yitonze cyane. Ntawe umbonye. Ayegekaho yitonze. Gikaho icyuma turi muri hoteli. Arangije afata agapapuro agahindukiza ashyiraho ngo please do not disturb. Ntimumvangire ndasinzira ubwo uhita umenya ko umukiriya nyine yifuza kuryama. Ntabwo wemerewe kuza umukomangira cyangwa ukingura uko ubonye. Niko yashyizeho kumbe harimo imirambo. Arangije azana urufunguzo n'urwo. Mumenyereye bimwe mugenda museseka munabana urufunguzo ubonye ajomba. Amakuru nta kindi kiri gucaho mu gihugu nakavuye gakomeye cyane afata kakayoga ka 500 agasuka mu kirahure asukayo simukabonye Kasiruduwiri Izan yihuse cyane aza muri safe mu cyumba cya hotel arazinga afata udufaranga amayero n'amadolari shyiramo passport uzafite passport nyinshi n'umusore turamenya ni muntu ki telefone Gabriela Yeah, did you get to the airport? Yese ku kibuga cy'indege. What? Iki? Gabriela yari yohereje ku kibuga cy'indege sinzi byamubwiye. Umusore yisafaye muri ako kanya. Gabriela amubwiye ati ku kibuga cy'indege. Yaramuhamagaye ngo imvira bahageze. Yayisafaye bidatinze. Tururi. Abasirikare bari hano. Yuko yari wavuze ati Forza ntacyo yakora ni uyoboye bano basirikare. Ngo mpaka General Lazarageze hano. Kureba gutya yari yabona ipaki y'intore. Zikwica babiri. Ni umusore. Fata itabi ry'abandi n'ikibiriti. Sambura sasa by'ibi yatarafite ukuntu agenda akifatisha yita. Kumba bari hano. Sonosoka. Hey. We. You have to stay inside. Uraguma imbere. Oh, let's go for a quick smoke. Ndashaka kunywa akantu. All Westerners must stay in there. Abaturuka mu murengerazuba mwese muragumamo hariye. Westerners muragumamo hari imbere. Mwana nawe ifata intore ndabona amana usa nk'umusaza. Niko baba bavuga bose abanywa tabi. Afatamo tubiri. Sa musaza abanywa tabi barakundana aramureka mani n'akana agiye kurya shumi mureke. Abanywa tabi barakundana baramureka zano ngaje kunywa itabi. Shyiraho intore. Avuga ati nimba arakana agiye kurya nta kibazo yaduteza to. Baramureka. Banzara baraneza yitunze. Yo peace niga peace. Ntaribi. Kumba ari kubabara. Gabriel yumva Gabriel ari ikibazo. Ni intangiriro za kill ratio.
kumbe dore Gabriela ntago arajya kure aracyari hakuri no James What the fuck? I had Ibiki? nothing else to do. The driver said he knew back way in here. He said it wasn't. ati nahise mbwira umushoferi ngo ngarure hano Calm down. Take a breath. ese bite mbwira humeka Why'd you come back here? kubera icyo ugarutse hano fungura hano inyuma modoka kumbe ari umuntu wakomeretse wa mugore twabonye ngo ni umuyobozi wavuze ijambo kare yakomeretse. No, we were going to the airport. He took the side streets. He must have been close to where the convoy got blown up. ati ubwo twari turi mu nzira turi kujya ku kibuga cy'indege twasanze rwose perezida aryamye hasi mu nzira. Sasa uyu mugore ni perezida, uyu mugore avuga ijambo kare ni perezida w'igihugu, ntago ari uwa koperative n'uw'igihugu. Hey, bud. Listen, I need to take us to a hospital. You're kidding, right? Your lady, she's crazy. Umva uriya mugore wambaye ngo ntwari ni umusazi. But that's all. I leave now. Ngiye guhita mvana ngende mwana mwikomeza kunshora. Okay. Sawa. Sawa. We're gonna have to get her inside. Bareka tumutware. Cyane imbere. Perezida wamuzanye muri butu. Iyo byakomeye. I've got this. Umva we nugira ikibazo bino ndabikora. Nta mpamvu yo kumujyana kwa muganga. Umusore avuze ati ngenda mwifurira. Kumbe baraharo bakurikiye. Close that. Fungo ngaho. Sinzi uburyo ari bumwinjize. Uyu ni perezida. Wibuke perezida arabari kumuyiga ni benshi cyane. Ndetse niyo mpamvu bari banatwitse konvoye ye. Hari inyeshyamba zishaka gufata igihugu. Asinga telefone. Telefone. I can't talk right now. We ntago twaganira nonaho. Aramukupa. Ngo aracyarwana n'urugi kandi umugabo agiye kwagera baramutse babonye perezida ari hano. Sinzi katurore. Kingura mwinjiri. Bigaze nabi. Ngo konvoye ya perezida yarashwe. None tujyane. Umva ngiye kubanza ngo itabi ugiye ngiye kubanza ngo itabi genda. Gabriela mu wa muginga we. Ngiye kunywa itabi. Kumbe ni mu rwego rwo kuyobya uburari ajijisha. Kumbe ishati yuzuye amaraso. Kugera hano. Yo niga ndacyarya akantu musa. Arashize iminsi iri umuntu atanywa akantu. Now. Nshira mu nzu noneho. Vayo. Ishati yuzuye amaraso yari kugenda yihishe. Cyangwa imbere. Nta n'itabi wongera kunywa ari mwaka. You're the boss. Ya, ni wewe boss nyine nta kundi. Cyo. Nshiramo imbere. Perezida arimo hano. Katururi. Enjoy your cigarette. Yeah, it's the first one in 7. Urangije itabi hari hashize imyaka 7 ntarinywa. Kumbe ntago ari itabi yashakaga. Get upstairs. Kwari ukuyobya uburari. Aterura perezida. Terura perezida n'urusore n'urusinzi n'urunywa tabi bona rwaravangiwe. Gusaza icyo gukora twamubonye. Kingura hano. Kumbuka baranga barabari kumanuka abasirikare bake force yabwiye ati muzenguruke murebe kuri nivo zose. Arakinga. Katurori. Kirana abasirikare. Hey. Hello. I don't know where the restrooms are. Yese urwerero rubahe. I keep losing my way. Nayobye. Silly. We ayobye. Hiding. You need to be downstairs. We kwisha nago byeme. Manuke mu gihasi musanga abandi. Baramanuka. Tangiye kubakusanya bose batangiye gusanga bafata amateka kandi byitwaga ko ngo ari abaje kurinda hoteli n'abayirimo. Ngo ari ingabo z'igihugu. Gusa sinzi impamvu zambaye nk'ininja. Fix you up, all right? So we're gonna go to my room. Reka ngujyane mu cyumba cyanjye uraza kuvurwa. Zinabi. Only deposed presidents in the middle of a military coup. Zan. Cyana mu cyumba cye cya hoteli. Ari kurara. Kumbuye manutse hasi. Is this all strictly necessary? Ese byose ni ngombwa? For your own protection. No kugira ngo tubarinde. And you're the one from the party. Niwe nabonye mu kirori. And you are? Worinde? Gabrielle Martin. Gabriela Martin. I don't remember you being on the guest list. Ariko ndumva ntari ngufite kuri liste y'abashyitsi banjye n'imfite. Tourist. Umfate ngo ndi umukerarugendo. Taken. Sasa uyu mukobwa w'inore teguye inama hano. Yabonye kino kigo mu kirori kandi ntabwo yari yakibonye mu nama. Ntabwo cyari kiri kuri liste y'abaza mu nama. Privacy of your company. Nyakubahwa baramubwira. Umva mufite amategeko. Nta muntu umwe mere kuvana. Icyo gukora murakizi. Uwo ni Forza. But stay out of the way.
Kobwa caho subire mu cyumba cye. That's enough. Nta mukobwa ni mwiza. They're usually the dangerous ones. Bari abakobwa bwiza buriya nibwo bubi cyane buriya. Ntago yakizera buriya bwiza nibwo bubi cyane. Excuse me. Rero buretse nanjye aribyo ngiye gukora. Abasirikare ngo mufite amategeko nta muntu umwe wemerewe kuvana. Icyo gukora murakizi. Ese icyo gukora ni igiki? Bari kuvuga ngo tuvera tugaruke hako nta ruwirukanka. Hari uri kwirukanka ava kuri iriya hoteli shaka gusohoka igipangu. Kumbe rikanga ko bakararanye na James Anderson. Guma uri. Garukana. Kubwo arashaka gucika. Garukana. Senyenge ni ndende. Garukana madamu garuka. Voruza vayo. Ndakumena. Kurasa. Manuka yitonze. Voruza uri hano ntagavuga. Gambo ni make ibikorwa nibyo tutarabona. Tubwoba. Raymond. Manitsa amaboko. Sasa titaye ngo wamanitse amaboko ku mutwe. Demokrasiya. Iyo demokarasi muri kurwanira Drusami. imaze kubagira imbwa yabagize ibigwari. Iyo demokarasi mugendera wa muginga uranga kurasa umuntu. Kigaragara bano bagabo ntago bashaka demokarasi. Ati demokarasi yabagize ibigwari yabagize imbwa. Ako ni no. Kobwa baramumennye. James, it's me. James ni jewe. Jemu. Sorry. Seriously? Koko wakuye imyenda? Hicise. Menya ko araketse ibindi. Perezida ari hano. Perezida ari hano baramufite. Hagati y'abanzi kandi. This was a hospital. I'd say she'd live. Here, I don't know. I'll do what I can. We should call the U.S. Embassy. Reka duhamagare ambasade ya Amerika. U.S. Embassy, because all the lines into civilian. Ntago twahamagara kuko imirongo yose ya telefone bari kuyikurikirana muri kano kanya. Do you understand that we're hiding the most wanted person in the country? Wa mugore ugomba kubanza ukamenya ko ari twe bantu ba mbere duhisha umuntu uri guhigwa cyane mu gihugu kurusha abandi ukomeye. The assholes pulling this coup will have to make us disappear because if we get out, they can't trust us not to tell the world about her. So that means... Bano bagabo ntibamenye ko twahisha uno mugore natwe ntibari buze kutureka ngo dusohoke amahoro kuko bazi ko twahita tugenda tukavuga amakuru y'ibyo uyu mugore bamukoreye. There's not going to be any Amnesty International or... Rero ntabwo ari bwivange mu bya Amnesty International. Fading rock stars flying in to save us. We will have never existed. Ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba baraza kutwica twibagirane nkaho twigeze tunaho mbega ya miryango irengera uburenganzira bwa muntu nagizigera inamenye ko abantu babayeho. Ndabyumva. All right. Because that was the good news. The bad news is that this woman is bleeding to death. Amakuru mabi rero yo nagwaga yari ameze buryo twarokoka uyu mugore agiye kuva amaraso paka apfuye. We will get blamed by everyone. Kandi naramuka apfuye nanone abantu bose bazadushinja amakosa kari twe twamwishe. The coup scapegoat is out, and her friends will think we were on the coup's payroll. Turabona ari kuba icyitwa kubwo ni coup d'etat iri kujya mbere bazahita bavuga ati natwe ubwo twari turi mu bantu bari bafatanije n'abakuraho no mugore mu babafashe mu rupfu rwe. Se dukora iki? He's just telling you the reality of your situation. Umva mwe muzababwira ukuri kwa situation mwari murimo. How did you end up wandering the streets? My motorcade got attacked. I know, we saw it on TV. They said you were killed. Turende ku muhanda none musanze aryamye nari nzi ko yapfuye. Way out of the car. Turi modoka. Kura y'inshinge. My man made it too. They told me to run. Tubwo bamaraga guturasa abasirikare bambwiye ngo nirukanke. But then they stayed behind to fight. Bo basigara inyuma barwana. N'abarinzi be. Good men. N'abagabo beza. Ikiye kumuvura. Mukuramo ibirahuri byamugezemo imbere. Modoka baziturikije. Akore bwa buyoga agendana. Kigendanira ubucupa buto buto. But I wanted to go back to the presidential palace. Igenda manasubira mu ngoro ya president. Najya kubwira abantu banjye ko nyiri muzima abantu buno bamaze kweba ngo president yapfuye kudeta yabaye. Byibura amenye kari muzima. There isn't the time. I don't have time to store ntagiye dufite in my room. Okay. Sawa. Okay, what do I do? None nkora iki? We're gonna need some food, something to drink,
She's lost a lot of blood, so we genda uzane icyo kurya uzane icyo kunywa. Soda is good. Chocolate. Muzanire soda. Scotch. Nanjye uzane whisky. Scotch, is that? Whisky iki se kandi? Scotch. Scotch is for me. Imva yo whisky ni yanjye. Great idea. I don't think the minibar is gonna last the night. Okay. Sawa. You know what? You should put a shirt on. Ambara urushati rwawe. Don't need you getting a cold. Ntabwo dushaka ko yicwa n'imbeho. Barabona ariko wamurikira umubiri. Usure tangiye. What? I don't. Seriously, where did you learn how to do this? Ubundi byo byigiye. Boy Scouts. Nari umuskuti kera twajyaga tubyiga ibi. I have thirst. Biza kumukuramo. Ibirahuri byamwinjiye. That's the easy part. Now the hard bit. Kureyo kakayo gafata inzoga buri ikora nk'ikinyambibutse cyane cyane ziriya zikaze za kanyanga imbutabuta mu manura jipo agasukayo president wa kayoga kasenkisa president wa Suruduwiri iyo byakomeye uyu musore yigendanira bwa Suruduwiri umwe bwa Turuwasa n'ukuri Prezi iyo byakomeye rero izi nzoga simwe mujya muzica kano gakora nk'ikinya rero harakamuha president kangwe rero kano karafasha nubwo ujya ugaca ubuye ngo ubundi mu president yagabuca ariko birakomera kanyweye nk'ikinyano nta kindi kijya gihari ewana Next bit is really gonna hurt. Hey afata n'indi nzoga nanone Suruduwira isuka ku gisebe iranomora buriya hey isuka ku gisebe ikinya kimwe arakinyweye ikindi bagisuka ku gisebe To clean it out and sew it up. Perezida tuza mwana niga sasa perezida ari kuvurwa n'ibandi n'imbobo Pretty good at this. ntabwo ari byiza Learn it in Boy Scouts. ndabona uri umuhatari cyane mu kuvura rwose ntabwo wabyigiye mu scout gusa urabeshya umuntu uzi ko na Suruduwiri fura ako kanya kuri hotel hari izindi zahise ziparika ndagira ukurikire filime havamo abandi basirikare baracyaza abandi basirikare kandi hari uwafuyemo inyuma isatsi nuko imeze ingendo niyo tururi tuwaje muterera amasari abandi baramubanira shiramo imbere Foros aracyari hano waje kubwo kumureba This is the news crew? Yes. tiri sari ati turura umukobwa ari buno waje nuko ameze hano hari groupe ngo y'abanyamakuru ni Any idea how lucky you are? abanyamakuru mwe muri abanyamahirwe cyane pe Serious wound. wakomeretse cyane telefone Gabriela Listen. umva You'll never guess who just showed up. cicika General Lazar. General Lazar ari hano ari gukora iki buretse Witnessing history today. mwa basore mwe b'abanyamakuru uyu munsi rwose mugiye kwibonera amateka turi kuyandika amateka ari kuba imbona nkuboni hano At the very place where the rights of our people was signed away by that traitor. hano rwose nibwo tugiye kugaragaza ko abagambanyi bashaka kugambanira igihugu rwose tubakuye ku buyobozi igihugu tukaba tukisubije uyu arabyumva neza cyane General Lazar menyere wateye kudeta sirikare bi ibaze amenye ko president ari muri iyi nzu aho president yahungiye niho washatse kumutera kudeta ari niwe yafashe This morning as dawn breaks over our glorious homeland, I will announce to our grateful nation. ati mu gitondo makuru ya saa 12 za mu gitondo turaza kugaragaza tubwira n'abaturage bica ku makuru imbona nkubone n'isi yose tuyereka insinzi twagize yo kwigarurira igihugu cyacu cy'abakurambere ukoma amashyi abanyamakuru barahari abanyamakuru mpuzamahanga niyo mpamvu yaje akunino abanyamakuru mpuzamahanga The crew will set up in the penthouse. It has the view over the city. You have set up office for me? Yes. Show me. mwanteguriye icyumba turi buze gutangiramo amakuru yego twagiteguye icyumba ari buze gutangiramo avuga ati rwose igihugu ubu nagifashe perezida yapfuye ubwo nibwo nyine biba biri kugenda byemezwa buriya abantu bafata igihugu bakunze guhera ku maradiyo n'amateleviziyo bakabitangaza buryo abaturage nyine mwicara mubizi ubayoboye ni byiza ibiki bijya mbere ushatse kumwica yabuze nahera bimubwira General Lazar. General Lazar. Well, that was to be expected. This place has a special importance for him. ati rwose nari mbizi n'ubundi ko General Lazar hano hantu ari buhazi kuko hano hantu ni ingenzi kuri we
He's going on TV at 6 a.m. saa 12 z'igitondo araze kuri televiziyo. So, Gashya who's running the show now. Araza kujya kuri televiziyo avuge ko igihugu yagifashe byaba byiza wahe wihisheweho. Ujye bakubona. I need to get a broadcast out ahead of ahubwo ngiye ngomba kujya kuri televiziyo mbere ye nkabwira abaturage ko nkiri muzima. Abaturage banamaze kwiba ko president yapfuye, ni president w'umugore akababwira ko akiri muzima. Uyu atarajya kure dore ngo ibigabo biramwinjirana muri esanseri lift rwa force kwinjirana kwikuzana ibiryo n'amayoga. We meet again. Ngiye turahuye. Am I invited to the party? Icyo kirori ko mbona ujyanye mi icyo kunywa gikaze wantumiye. It's been a long night. I needed something to eat. Well, iri joro rero bakeneye abantu icyo kurya mu cyumba tunanywa. Ugafite mu bwoba. I don't get it because democracy is old news in the West. Turabizi hano mu burengerazuba rwose demokarasi ni inkuru ishaje. People who have never known freedom are rising up. But this moment is as fragile as butterfly wings. Ati rwose aka kari akanya abantu batigeze bashobora kwishyira kwizana bari babonye ko guhaguruka bagashaka kwishyira kwizana. The West come in with too heavy a hand and we fall apart. Ati uruko tugereje kuba twakwigarurira uburenganzira bwacu abo mu burengerazuba baza baje kudufasha bakazana ingufu zineze zacu ugasanga dusigaye inyuma twebwe. And it will take us another 20 years and another generation for another moment to arise. Ati bizatwara igihe gikomeye cyane kandi kirekire nk'imyaka 20 uno mugabo General Zarabaye afashe igihugu kugira ngo abantu babe bakwigaragambya bamukuru byatwara igihe. I mean, no wonder Lazar tried to kill you. So, are you going to help me? Wa mugabo wa mugore nimenya niyo mpamvu ashatse kwica amagambo ufite. Uramfasha? First, let's take a look at that wound. Oya reka manze ndebe igikomere cyawe nicyo nshaka kugufashaho mbere na mbere y'ibindi. Bindi ubiretse. President nta muntu umwe afite, nta musirikare, nta murinzi. You're third, I think. No, I'm on the third floor. Genda jya kuri niveau yindi kurikirana agaramviramo. Cyane rwose. There's something I've forgotten. Please excuse me. Noneho wewe komeza twe turagiye. Go ahead and set up. I'll join you shortly. Turaza kongera dusubire musori. Sigana. Hotel n'ubundi barayifite neza cyane. Cyo bashaka gutegura icyumba cy'amakuru. Aho General Zari wafashe igihugu ari buze gutangira interview akavuga ati igihugu ubundi agifite mu biganza byanjye. President wanyu yapfuye. Barabizi ko president yarashwe yapfuye. Very professional. Umusore rwose uri umunyamwuga mu kuvura. I was a pediatrician before this. Nanjye nahoze nkora muri pediatri kera. What, looking at? Mbere yuko mba perezida. Turi. Forza. I'm in jail. Lazar was very angry with me. Hati hari igihe nigeze gufungwa rwose nzira gushaka kugashyira kuzana ubutabera ndetse no kwishyura kwizana mu baturage. Ati icyo gihe Lazari yari yarandakariye cyane General. After he so generously let me out, I went back and started protesting again. Ati yaje kungirira imbabazi arandekura aransora muri gereza ariko nanone byaje kuba ngombwa ko bongera bakamfunga kuko nari nongeye guteza imyigaragambyo. He hit me in the stomach. Akajya nkubita mu nda. Lead pipe. Akankubita urutiyo rukomeye cyane ngo nitinda akankubita itiyo mu nda. So after that, I didn't have children. Ntago nongeye kubyara. Yaramukubise ku buryo umugore abingumba. President hano yarakubiswe aharanira kwishyura ukizana kw'abaturage ku buryo atazongera kubyara. Sarabyumva. Katururi. Kumbe bano bari kuzenguruka muri buri cyumba hose. Bari gukomanga. Naha barahagera buri cyumba Forza. Sora bumva. Sora byumva. Bari muri koridoro na wariho. Bari kuri nivo na wariho. Bari kugenda basaka buri cyumba cyose. Bimeze bite? Ahishe umuntu w'ingenzi cyane mu gihugu uri guhigwa kurusha abandi. Ubazi ko yanapfuye bazabonye bakamubona no bamwica inshuro 5 kugira tongera kuzuka. Akayagari kose babageze hano. Kurutsa president. Kurutsa president uzanyibuke. Banyita James. Biciyemo. Muzanana. Mu rwiherero. President rwose nugera mu bwami bwawe dore. Nabonye unywa imbuta nukuri. Zari zo kugutabara gusa.
katururi zana muri dushe perezida ameze nabi vaye ryamamo neza utuze gira gutyo katururi zana shyira akarido muri dushe muryamishe mawe sore kureba hano katururi ibigabo biri ku muryango birashaka kwinjira kureba imyenda yuzuye amaraso umugore avuye amaraso menshi ashyira mu ivarisi ye arafunga ku buriri hariyo amaraso kandi kingura 210 kingura tangira kubika first aid kit nagamo hano kingura perezida arabyumva bamubonye bamwica nka gatanu inkweto z'abagore aza guhisha kureba hano kandi iki icyo baryamo cyuzuye amaraso kuri iki tangire ninya gutya ni urugo rye n'urusinzi mukingure turabizi murimo kingura muraho mutabare rwose nari impuze ugombye kuba uri hasi n'abandi bantu gukomeza uzenguruka biraza kuduteza ibibazo babarire You were at the reception earlier with... Ako ndumva ngwibuka shakari wari uri kuri reception kare. Gabrielle, is that... Uri kumwe na Gabriela, huh? Yes, we're here to expand the cell phone network. In fact, I can show you... Ariko reka ngira ko nkwereka. Sano we! Holy sh... Oh god. Bana yanjye. What are you doing? Shaka ukora ibiki? Going to show you a brochure. Shaka kubereka ka brochure. What? Yeah. Twakora. Sorry. No nyinguri. Fungura yitonze. Kura ka brochure. Ka kampani akorera. That's my company, Transglobal. Iyo ni kampani bita Transglobal. Good. Yiza. We are becoming modern country and need modern tools. Ati byose tuzajya tubikenera dore igihugu cyatubyaye dutangiye kukigarurira byose tuzabikenera. Of course. Keneye amakampani ashoramo inoti. N'abazungu baturutse hirya iyo muri Amerika baje mu burengerazuba bw'Uburayi. Umugabo dore ingaraza mu rwiherero. Aho perezida ari baramutsamo arakamura yitonze niho perezida ari perezida afite ubwoba bamufashe ni ukumwica nka gatanu kugira tongera urutoki hano mu mbarutso ntiruvamo kizano perezida afite ubwoba ndapfuye perezida afite ubwoba kigabo kizano gikura y'agasuyime citonze neza ku mutwe wa perezida agasuyime gasani ndapfuye mfasha kureba hariya ariko kibona ariko ririya rido ririho neza ubundi usanga amarido nk'ariya muri dushe ririho nk'igice ko mbona rirambuye neza cyane hano harimo undi kuri perezida kora gutya ikigabo kigiramo n'ubwoba nyagasani Petrenko ari hano tani ya Petrenko sore Rainbow way don't move nuva huri tani ya Petrenko ni president you shoot me and every soldier in the building nunda saba serikali bose bari muri inzu barazana actually you're right uvuga ukuri kujya mu ngumi nta mpamvu yo kurasa nabi gumi sore ku musaza ariko umusaza wakoze ikono kozi baba president say sazoze KGB sore akimyaka karamugaruka yanarishaje kiratera kiradepoza igisaza kiri hano yinga we agahirye kura imbunda rekura sirikare president aratabara president baramuniga perezida baramuniga Petrenko uyafata siransiye y'umusego mbona arawusha yashyizeho siransiye y'umusego wabonye siransiye hari ukuntu ushyira umusego ku mbuduka arasasu ndirisakuza kirasha abandi bari hanze batabyumva bari hasi katurore James ikigabo gico kirashaka kujya kurabura sinzi aco subira
ni ibiki? Gabriel afite umuteto hano w'abanyamerika icyo atazi ibintu byakomeye hano. Byakomeye. Sanga muri round hamwe bamesera. Yenga uri umunyamahirwe sha uracyari muzima. Are you okay? I'm okay. Meze neza ni Petrenko. Stay here. If Borza got away, he'll be back with an army. Right. Nimba uriya mugabo avuye hano arasagorwa n'abasirikari. We need to find the cart. Shaka hano tujya kwisha. Taruri. Gushaka aho bakwisha. Perezida sigara hano. Kiragifasha arakizirika umunwa afunga umunwa ucicike tarabura. Cyavoroza. Sasi kugera hano gukuraho hano yabonye ka gakobwa bararanye kamwe kamubwiye ngo mfasha akabwira ati icyo twapfanaga cyarangiye sanze kapfuye kimye ubufasha gusa nawe bonaga ntacyo yagafasha. Babarire mwana babarire nakundi bibaho ufunga soko yaramwanza ariko nyine yabonaga ntacyo yakora nyine. Kuri televiziyo amakuru aracyari gucaho igihugu kigaruriwe cyafashwe mateka abasirikare ba leta bake bake baracyari kurwana. Forza ari he? Yagiye gutegura ahantu bikora interview araje vuba. Twagenda dore mureke mureke karuko bafata sasa no umuseriveri wangu no mujenerali cyane. Our city was built by warriors. Uyu mujyi wacu ubatswe n'indwanyi. The Teutonic Knights established a fortress overlooking the river. Indwanyi zikomeye nizo zubatse uyu mujyi wacu ziwugira igihugu gikomeye cyane cy'igitangaza. For a century. Imyaka ibihumbi myinshi yahise ibinyejana. Crusader armies would march. Abasirikare ba Crusade bagiye badufasha rwose. Deep shadow. Natwe twakurikiye mu gicucu cy'abakurambere bacu barindwanye n'ubatse iki gihugu. Rero nawe nimbura indwanyi bingaragarize. From the wilderness. A man takes what he wants. Ubundi umuntu umugabo agomba gufata icyo ashaka. Takes what he wants. Umugabo nimba afata icyo ashaka reka baduhitere. General! Peti nago bayatora. Mapeti nago tuyatora wa muginga ni wabo n'umusirikare ashaje ari mapeti burya nago bayarayatoye. Nta hantu bayasarura. Sha muginga ntungasuzugura umusirikare ngo nuko ashaje. Ndabona iyi nago ari inyoni bayaraneye ku rutugu rw'abasirikare baba barayavunikiye niba ari umusaza yagutungura yagukubita. Sasa yari yamusuzugura avuga ati wa musaza yigira umusirikare ushaje nagukubita umusirikare. Bajya ku nkota. Sikurayo wa musivire wa mapeti nago tuyatora. Ni general arashaje ariko aracyari indwanyi. Mwitondere ubona ari muto ubona ashaje yagutungura nako twagutungura. Nkota arakibaga cyara ahantu ziba yasarura cyaba yagura wa muginga we sivire yarakubiswe imbere y'abantu. General shirwota akagabo hasi we so good with a blade either. Ndabona no kunkota ntacyo ushoboye mu kaguru kinga we igihugu cyubatswe ngo ku maraso y'indwanyi. Uyarareba James accept the consequences. Umugabo nakubwiye ko afata icyo ashaka ariko nanone akemera kwirengera ingaruka z'ibyo yashaka gufata yatabigezeho. Uriyacaho mutwe mbere y'abandi bapagasi ba hano. Umva bano bantu bakure hano igihugu turi kugifata baginga bagafyinata. General igihugu ari kugenda gifata neza cyane bano bakazana imifyinato yarababayitse nta kintu wazumubwira. Katururi sirikare mano baturage. You two, watch these civilians. We need to find Forza. Come on. Umva abandi murinde bano basivile abandi cyo gushaka Forza. Forza bamubuze. Uke Forza yakubiswe huye n'agasore kavuna tumufungirana muri Misera. James, thank God. James manishim. Cyane muzima. Much longer. What the hell are you doing? I'm gonna clean up after you. Bino byenda tubijyanye kuri batabibona bya byenda by'amaraso yamenetse. We're gonna come up floor by floor, so we should go up one. Give us time to, well, hide this guy away. You go ahead. Mwe mugende ngendaje.
I need to clean up the room if they ngiye will. gutunganya kiriya cyumba bataza kubona amaraso. I'll take my chances. Sawa 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 sawa. Just puts all of us at risk. There's no time. 2 minutes. I just need it to look like the. Demo minota 2 gusa ntunganye icyumba ndahita nza. All right, fine, but be quick. Sawa gira vuba. Let's get out of here. Kwigendere. We na perezida byakomeye. Musore bahuye no bahuriye hano uri kumutabara umufasha gusa kumumurara kwifashiriza. Nako bura nta nkubwiza ukuri nta muntu wagufasha muri iyi si ntacyo ari kukubonamo inyungu. Uri musore nyine ari kumubona mu nyungu wavuga ati ejo bundi se buri ugeze mu bwami bwawe ntiwanyibuka. Kumufasha. We na perezida bazakora ino. Iyi nzu yazengurutswe n'abasirikari ndetse n'uwateye kudeta nihari gusa ziko yishe perezida gusa perezida aracyari muzima. Shiramo hano. Kumbe harimo n'umurambo. Terura umurambo w'umusirikare na gare ya kuburiri. Uyu nawe aracyari kugenda afata ibintu byashwanyaguritse utubati bamennye amameza abishyiremo hano. Mucanzi bashobora kwinjira bari gushaka bagenzi babo bakabona amaraso hano bakabona ibintu byamenaguritse byarana kuburi huzuye amaraso. Jya kora iki? Kora rero uringiti hejuru rundi arambura ku maraso. Atururi ugira gutya bafata umusirikare binaguri bukereraho ugiye kuzimu ntibarasa aragasigarana. I cover him up, make him look like he's taking a nap. Mutwikire neza kugira ngo abashe gusinzira. Mutwikira. Telefone hamagara mu cyumba umukobwa arimo Katururi. Gabriela. Gabriela. How's it going? Bese bite? Another 2 minutes. Minota 2 ndaje. Imaze kubina ariko. Ibiri ya mbere yashize. Kureba no kandi imisigire cyane amaraso kureba amaraso ni menshi. Amaraso yuzuye ahantu hose. Kureba ku rukuta kandi no hari amasasu yaciyemo. Bashobora kuza bagatebera ko hano harashwe. Katururi. Azana urusakoshi aterikano rukapu. Fata amasuyima runda hisha yapfukirana ibimenyetso by'abantu bagiye barasanira Katururi. Sawa. Amaraso hasi ni menshi. Atarajya kuri baje. Sirikare bari muri koridoro ye. We muri buri cyumba cyose. Muri buri cyumba bari gushaka Forza. Bageze mu cyumba cye bagasanga amaraso cyangwa ko warwani. Wasobanura ahantu Forza ari. Good job. Koze neza mwana. Now what? I need to find that TV crew. Ngenda shaka kureba agatsiko karimo no kabanyamakuru nkatanga interview. 3. Samunda meze nabi. Perezida meze nabi. Please yicara neza udapfa ariko ntarabona ingororano. Uza kureba. Yavuye n'umurara kumwe barara bideburiya barabuze aya mituwere. Niko yapfuye kumupfukirana kugera no kumbuye kuyima imyenda. Sorry, do you mind? Sorry, we have to check the room. Numva yangane turi gushaka icyumba. Bari gusaka. Gabriela. Bono kugira ngo gatera abasirikari isoni kumbe bino bisirikare nta soni bigira. Muko. Bigibagirwa no gusaka icyumba birangarira umukobwa. Mwaraguruke. Nta nubwo birebye ku gikuta imyenge iriho byakomeje kurangarira umukobwa ngo ubwo birasatse. Looking for. Ibyo mwashaha murabibonye. Nta nubwo babanje kureba hirya no hino kubera kurangara gusa. Aho. Wabonye barabamenye basigaye babatega ibintu bya ntabyo. Ari byo bita ubusa. Ibintu bidahari. We don't have much time. Hagiye dufite. Hagiye bafite. Sasu yari hano. Ndagira ngo ukurikire filime. Hano ari byo yumvishe. Kugira gutya abona General bari kuganira ku cyumba gikurikiye hano. Abona General baganiraga. General Chow. Sora kinga.
ngo general amubonye icyumba yari ariho general caho yaramubona general kata Well, that was close. abuze gato mwana Lazar? ni general Lazar yego Been thinking, why is he here? ubundi kubera icyo ari hano We know that. This place has a special meaning. hano hanasomana byinshi For me. No, yeah. kuri we no kuri njye Why now? He's not doing the TV broadcast until 6, so why risk coming out here so far ahead of time? none se ubundi kuki atari kujya kuri televiziyo direct akabanza gutegereza akaguma hano hari impamvu iri gutuma atahita kuri televiziyo direct igitaraganya akaba akomeje kuba ari muri iyi nzu abanyamakuru barahari ashatse yahita babwira bakanyuzaho amakuru ko yafashe igihugu perezida yapfuye ariko sinzi ikintu ategereje kiri butume gaza gutangaza amakuru saa 12 za mu gitondo hari impamvu The vacuum. The leaders would make sure they have at least tacit outside support before they move. Corporations that will jump in and do business with the new bosses. ubundi ukuntu bigenda umuntu nk'uri wakoze kudeta buriya bategereje abantu bamwemereye ko bazashora amafaranga bakaba bamufasha kugira ngo babanze bamare kuyamuha neza ahita abona gutangaza ukuri turore I think I know who it is. I'm gonna try and get something going. tudakeka nzi umuntu ushobora kuba ari gufatanya n'uyu general Lazar reka mengiye ngenda guma hano My hero saves the day. we nk'intwari yanjye ngenda unabara ngiye ngo ngume hano Your people need you to stay alive. umva abantu baragukeneye abaturage ngo muri muzima bayobore To do that. we ibyo bikore tankurikira ukabipfiramo ngiye dore mba narababajwe I'm just so used to fighting for everything. Yeah, sensing that. Don't worry. ntugire ikibazo I'll be back soon. ndagaruka vuba bano n'utwana bariya tuba tugiyemo n'abana kiriyemera perezida ntugire ikibazo bariya ndagaruka vuba abavuga ngo arugarukamo vuba twababonye abasirikare batojwe bakomeye n'ubayoboye twamubonye vayo avayo James katurori James araho yinjiye vayo yitonze icyumba yinjiyemo icyumba yinjiyemo ni icyande katura afite imbunda yaravuze ngo nzi umuntu ndakeka umuntu uri gufasha perezida ninde tangira kumusaka hano ntacyo abona saka icyo cyumba ntacyo abona ntakirimo kureba hano hari pasiporo hari impapuro komeza gusaka yitonze imbunda wa mugabo Damn it. sike We should check the bathroom first. Dad, it's been a long day. We all make mistakes. nayo by'icyumba mva sha wimbeshye shara hari naga imbunda hasi It's too late now. wakererewe Did you know? Saw Lazar coming out your room. It's hard to argue with that one. Sit down over there. shara arakuburi tubanze tuganire sha ati wa musore agira ngo ngwera Lazar Let's see if we can make a deal. njye nawe reka twumvikane Trying to help you. kugereza gufasha His life. ariko wimbeshya I'm telling the truth. nakubwiza ukuri For Transglobal. Well, I hope. gende gukora Transglobal ntabwo ukora Transglobal For Transglobal. ntabwo ari ukorera As this coup got started, I got on the horn with them and checked. urumva ndagira ngo umbwire niduri gukora kuko Transglobal ndabazi n'abayikorera korera ndi tugaruke hano mano bari kugenda bumvishe usakuza katururi sirikare bavayo uyu nibwo ari kwambara baza kumukomangira none Gabriela atarasohoka Gabriela atarasohoka yuko yari gusibanganya ibimenyetso bagaruka gukomanga ni bande katururi kubita urugi kumena musirikare aha mukanya nageze mbona wambaye ukuntu nari nibese bagenzi banjye nari njeje je ngiye gatira Alright. sawa A little bit more forthcoming after a few weeks in Lazar's prisons. areka hamagare buriya wenda bashobora kuba bagufungira muri
gereza ya Lazari. I'm here freelancing. Nje naje hano nigi ku giti cyanjye nta muntu nkorera. And anyone else who went in on the ground floor once he takes charge. So yeah, you could say he takes my calls. Kuri telefone. I'm working for Vorza. Ati nkorera Forza. Abeshya. And frankly, Samwe mbwiza ukuri. I'm more scared of him than I am of Lazar. Ati ngiye nkorera Forza kandi Forza nawe urabizi ntago yizera Lazar. Kandi barakora atangira kubateranya babishyira. Kura ifoto reka mfotore nyimwohereze kuri WhatsApp Forza mbwirisha. Kumbe dore Forza impamvu kimureshye nuko kizwe cyamufunze. Abasirikare dore ngo baramugwaho. Bamuguyeho ahari. Fungure mwa bigoryi mwe. Kandi n'ubundi nibyo bibazanye. Perezida ari kwireba ku makuru bamubika bavuga ngo yapfuye igihugu cyafashwe abaginga sha. Bari kumbeshyira shaka kujya kwitangaza amakuru nawe akivugira buryo cyari muzima wese. Guhamagara. Hamagara. Guhamagara. Nagahirya ku buriri Gabriela. Gushi. Kumi indi. Hey. Kobwa. Vama mugeri. Nambwira irya sima wakana we. Shyira ku buriri. Uyu ari guhamagara icyumba Gabriela arimo. Gabriela akomera ashaka kumufata ku ngufu. Ibisirikare biri hano bifite ingeso mbi cyane. Bifite imico mibi. Ngumi. Ha! Bandi bari kurwana urugamba rwo gufata igihugu, muginga ari kurwana urugamba rwo gufata ku ngufu. Haro, munabane. Uyu arabyumva. Ha! Perezida arabyumva. Abari kumufasha umwe, perezida yikura y'imbundi yo byakomeye, perezida ni wundi ni witubonera ko atari agafuka imvugo rimwe n'abakoperative barimo. Fata inzoga musaza. Barakize. Cheers. Cheers. Bwa buyoga bwa senkisa suruduwiri. Do. Akanywa nkande. Gasukaye rimwe. Nka wa muhungu. Nawe ntago yagasomaho kabiri. Deya. Todeya. They don't like it when their puppets start to think they're real little boys. You know? Haza cyane iyo umuntu wasanga ari igipupe atangiye kwigira nka umwana ari umuhungu wa nyawe. Igipupe cyanya cyo ninde? First, I want immunity. Icyambere ndashaka ubudangarwa n'ingwa makuru. Jena Gabriel ubanza dushakire itiki ducyura. Immunity. Nibwo budangarwa nkeneye. Okay, fine. Immunity. Yemerere kuri bumwe inzira njye na Gabriel tukava muri igihugu tukagenda. President Tanya Petrenko. Bullshit. Njye ngorera Petrenko. Niwe ndi gukorera. Aramuraburisha. Is Lazar keeping you in the loop? Tumenye bakubeshye. She's not captured. She's not dead. She's not in another country. Umva Petrenko uriya mugore Tanya utagira ngo wenda ngo yafunzwe, yapfuye cyangwa yafuye muri iki gihugu yahunze. Ntago ariko bimeze. Oh shit. Stay. She's in my hotel room. Ari mu cyumba cyanjye perezida. Yaraseka asigara na perezida mwana. Haranago wabyemera. Balls, I'll give him that. Why would she be working with him? Ni iki cyatuma akora nawe? He's a blind eye to Vorza's corruption. Vorza's network keeps her in power long enough for her. Urabona abantu bose bari bamugambaniye mwese mwamuteranye n'injye nyine yarasigaye. She's a true believer, but she's yanyizeye cyane. And Vorza is someone the agency can cut the deal with. Kandi arakeneye umuntu umwe atari nkanjye w'umusirikare. All right. So, you got my attention. None ubu ntagiye gutega amatwi. Get up. Haguruka. And we'll collect Gabrielle on the way. Haguruka na Gabriel turamunyuraho mu nzira tumujyane turi mu cyumba cyawe. Bare kuko nimba kumbe Gabriela hano ari umusirikare w'u Rwanda urugamba rwo gufata ku ngufu. Abasirikare bapfa impfu nyinshi. Gabriela ikin kandi bari kurwana rwo gufata igihugu nabe na General Lazari ruko rashaka urugamba rwo gufata ku ngufu. Hareka nanjye ndurwane. Kandi nacyo kizaba kivuga ngo cyararurwanye dore urwo kiri kurwana. Bagenzi bacu bari kwifatira igihugu do ibyo kirimo. Ni ikigoryi. Sasu. Buriya nkuru yapfuye azize iki? Ashaka gufata iki? Ingufu. Perezida yaratabaye. Perezida ni utabaye Vayolata. Bana bari baje gushora imari mu gihugu kimuhaguruke muhaguruke butamuzayazana neza mwabashora mari mwe. Ibintu bari baje gushora amafaranga bijyanye na societe y'itumanaho. Perezida aramutabaye. Tugende. So you check me out. Interesting service record. It was a past life. Thing is, James, I just never know when you're telling me the truth.
mwihangane barakomeza na perezida kugera hano yagasane uziko ko perezida ari hano yaratunguye kubona perezida afite imbunda I lied. nakubeshye I'm just working for her now. You son of a bitch. kinga we Oh my god! Mana Put down the gun. shirimo ndasi perezida Put down the gun. shira hasi imbunda Shoot. Put down the gun. Or shirimo ndasi He is the only thing keeping you alive. tunga imbunda you're gonna shoot me. Put the gun down. shirimo ndasi The girl. ntabwo nayishyira hasi No bad guns. Go ahead. Pull the trigger. Go ahead. gakura imbarutso umunyamerika waje gushora amafaranga hano afite ibigambo bibi ikindi cyaje sasa we tugende urumwere ukajya ku ruhande rwe perezida mereza iyo mbunda hano mereza iyo mbunda we wimugirisha mugire ufite imbunda umusore fayo gato yabuze gato sasa arabegera sasa bigera atari cyane yaratwujwe iki kimubarira hatari no kiri kumushakira sasu umusore afite tagation James Anderson magazine irashize perezida wambonye se nakubonye Get to the penthouse, all right, Gabrielle? You need to help her. mujye muri cya cyumba cy'abanyamakuru naza kubasanga. What about you? Wose I'll hold him off. James waje Sorry, go. mva mugende muvana mugende wiza n'imikino rwa James uri gukora ibitanda ariko wagira ngo ni urusinzi nta kintu rwitayeho ntabwo bwo gupfa ntaki uzana fata imbunda fata udukoresho twibanze mu masaha nk'aya ngaya ibintu byakomeye fata imbunda yohereje perezida ajya mu cyumba cy'abanyamakuru perezida ubu ngubu niwe wagira icyo abwira abaturage bamaze kwiheba bazi ko perezida yapfuye agira icyo babwira. General, we've been looking for you everywhere. Ibyo twashaka twabigeze buretse Gibbons, it's actually all right. We did. Gibbons dore amafaranga yayohereje yatugezeho. She's here. Umva ari hano wa mukobwa. Indi uri hano. Petrenko ari hano Tania, president. You told me she was dead. Warambwiye ngo yapfuye. You said you took care of it. Nobody could survive that explosion. Bukuriya guturika kwabaye ntago nari nzi ko ari umuntu wakurokoka ntago nari nzi ko president yarokotse. She's obviously here to get on TV. She has to show she is alive. Buriya jano kugira ngo nawe abwira abanyamakuru ko akiri muzima. Hano none hasigaye abanyamakuru bahita batangaza amakuru akanyura ku isi yose. Hari abanyamakuru mpuzamahanga. So sure. There's a man. Hari undi mugabo. His name is James Henderson. Yitwa James Henderson. CIA or ex-CIA. Nimba atari wa CIA yahoze ari wa CIA ni umusore muhanga cyane. Tell with those guys, but the headline is he's blue list. Namubonye ari kuri blue list. Blue list is for operatives who are given an indefinite kill ratio. Abo ngabo ni abagabo bahabwa itegeko mbega nta wundi muntu ubari hejuru batojwe kwica gusa. Whatever training your men have, whatever firepower, it may not be enough. Abo basore bararwana bihambaye cyane ku rwego rwo hejuru nta muntu umwe mbega wabisukira. Vorza, you must take charge of the search. Petrenko cannot reach the penthouse. Umva ndagira ngo mukoro ko mushoboye Petrenko uriya perezida ataza kwinjira muri penthouse. Petrenko ninjiremo harashobora gutangira amakuru. We will go to the penthouse once Vorza tells me it is secure. Nge nawe reka tujya muri kiriya cyumba kirimo abanyamakuru. Katurori sirikare batangira kwigaba bamenye ko hano ari mu bwanzi sasu sore ngo nimba atari wose yahoze urasiya ariko ngo baratojwe bihambaye cyane biri ku rwego ruhambaye magazine ishiramo indi. Katurori James Anderson sura kuri kamwe gato ni umusore sasu ku mutwe shiramo amasasu perezida nari kuzamuka umva amagambo ari kuvuga ikirimi numva perezida tugende perezida arashaka kugira icyo abwira abaturage abwira ati mwigira mwicike intege abereke ko akiri muzima byonyine bishobora gutuma abaturage bishima ku buryo nta wundi wazababwira ngo kandi arabayoboye ariko umuntu ashaka ahita atangira kubatangariza ati perezida wanyu namuhitanye ni njiyoboye abaturage baca intege mukaganduka nyine mukajya iyo bigiye perezida arashaka kubereka ko akiri muzima abaturage baranamwemera
mu mujyi dore amasasu leta iracyahanganye abagizi ba nabi bafashe ubutegetsi. Garuka hano mu cyumba kirimo abanyamakuru barategereje uza aratanga interview nta kibazo bifitiye bihita bicora yivu no muri ku mateleviziyo mpuzamahanga. Oh my god, you're alive. Perezida uri muzima baramukunda. General Azar telling us so many lies. General Azar yatubwiye ibinyoma byinshi atubwira buryo ki wapfuye. Umva nta gihe dufite, reka mpite mbwira abaturage b'igihugu cyanjye ko nyiri muzima. We mutegure kamera. Abaturage baramukunda n'abanyamakuru bamukundaga. Abanyamakuru batangira gutegura kamera. Gusa dore amasasu mu gihugu bira byose ubona ni ibiturika. Zirasi fireworks. Bira ni ibisasu. Gufata igihugu ntabwo ari ibintu biba byoroshye cyane. Amasasu ni menshi mu gihugu. Bano barabibonye. Perezida nawe ari kubibona. Arashaka kugira icyo abwira abaturage. Buri abaturage ndetse n'abasirikare be bashobora kuba bacitse intege bavuga ati se n'ubundi ko perezida yapfuye, ugasanga abasirikare bacitse intege. Masasu hakurino hari ukiri mu rugamba. James Sasu mwatwana umusore ngo yaratojwe bihambaye bamufuzeho baramuzi. Tatururi Sasu basirikare ni benshi, we arinze bano basirikare kugira ngo perezida batanga ijambo bakura yironje. Barakamunagira neza bitonze, arakabona arakabona ciao Katurori basubiza sora ciao. Abasirikare bari hano ni benshi, we n'umwe usanga afite umwitozo wambaye cyane. Sasu n'amapunda ziri hano zifite saundi nziza cyane rwose, saundi majwi umva amajwi y'imbunda, ariko imbunda ukumva ko igoroye umuhogo. Bwarakeye mu rukerera. I need a few moments to speak directly to the country. After that, I'll give you a live, continuous interview until I am either dead, captured, or victorious. Ati ndagira ngo ngire interview abaturage banjye, nyuma yo kuba iyo interview ndaza kujya nkomeza mbaye interview ngewe mpaka mfashwe cyangwa nkicwa cyangwa se ngeze ku ntsinzi y'igihugu cyanjye. Nkomeza mbwira abaturage. Kamera ijyaho. Sasu mwana ari kumucungira kugira ngo perezida atange ijambo neza atekanye. Bano babuzeho baca bajya muri penthouse side. We mucirye mwabakingi mucirye. None forza. Uyu ari kuko kunywa gegegege kudeta yangiburijwemo. Time to go. But what if kugenda? Then we make a full and noble sacrifice for our country. Oh, great. Ciao. Masasu ni menshi. This one man you say. We ni wa mugabo mwambwiye ukirasa. I'd like to meet him one day. Uwo mugabo ndumva nifuza kuzahura nawe umunsi umwe sha. We batesheje umutwe ari umwe. Ni cyanje rero. Ku musore wabatesheje umutwe ndumva nifuza kuzahura nawe umunsi umwe. Sora hano. Bunda zimwe nziza zifite amajwi meza cyane. Bunda irasakuza ukagira ngo ni akaririmbo. Vayo. Katururi abasirikare baracyari benshi, uyu arabumva baza n'umwe, bano ni benshi. I am alive ndi muzima and I am in the capital, ndetse ndi murwa mukuru, once again calling on the people of our great nation. ndetse nongera nibutsa abantu b'igihugu cyanye cy'igihangange, nongera mbahamagarira ni perezida Sasu. Retake our city. Ndagira ngo umujyi wacu mwongere mu wigarurire, bibabeshya ngo narapfuye ndahari wese. Sasu already inside the city should seize the television station. Nimba ari abaturage mu nyemera mukiri mu mujyi, ndagira ngo radio n'amateleviziyo mubanze mu bifate, hatagira undi muntu uzakabikoresha, kuko buri abantu bashaka gufata igihugu bahira kuri ibyo bintu bibiri, televiziyo n'amaradiyo. Ibyo mu bifate hatagira umwanzi uzakabifata. Fungi. The enemy's lines of internal communication and supply. Mutaza kwita ku binyoma muri buhabwe n'abanzi b'igihugu babinyuje mu buryo bwari bwo bwose bwa communication cyangwa se bw'itumanaho bababisha ngende muzima. Katurori
sasu tw'umusore afite target yara outside the city. bari hanze mu gihe To remain loyal to government should let basirikare banyu ndagira ngo mukomeze mube ingandukirwa cyangwa se mube abizerwa kuri leta yanyu basirikare siege with the roadblocks on the bridges in order to mwongere mushyire amabariyeri enemy coup. kudeta tuyagarike kudeta tuyagarare sura ari hano cyarwana kuri perezida n'umwe ni benshi kurwana kuri perezida byibura iryo jambo riraza gufasha abaturage babona icyizere ariya niyo amakuru abacaho live. They have him. He's cornered. I'm going to meet the general. You finish up here. Yegora na generali ibisigaye mu birangiza si mu murangiza. You won't. Ye kubirangiza. Kumbe general abonye bikomeye asigaho bakadogo. Abana mwe. Amakuru dore ngaracaho live. Essence and fear to succeed. Numva dukubita umwanzi ushaka gufata igihugu ababeshya ngo napfenye ndacyari muzima. Acquiesce. This is our country. Kiri igihugu cyacu. The era of tyrants is over. Igihe cy'igitugu kirarangiye. He's on the top floor. We aracyari kuri nivo ya gatatu hejuru we. Aha, mwabonye? Urabona? She's alive. Perezida ni muzima. That means you're no longer soldiers. Mwe ntabwo muri abasirikare. You're criminals. Urabanyabyaha b'igihugu. Perezida ni muzima yewana, perezida ni muzima. Perezida arabakunda arabwiye ati igihe cy'akarengane cyararangiye ndetse n'iki gitugu. Turayamanitse baremera. Nabo barabyiboneye ko perezida kiri muzima. Kujya kuhagira yasanze interview yatanzwe. Aha. Wachererewe. The people know that I am alive. Abaturage bamenye ko ndi muzima. Adventure is over. Igihe cyawe wari waje muje nko kumenya ibintu bishyashya kirarangiye. Dead on live TV. Who will they believe then? None reka nkurasire kuri kamera babireba abaturage kugira ngo bizere ko none wapfuye. To arrest her, put her on trial. Umva numurasira hano baragushyira mu rubanza. Ko warashe perezida murebana nta ntwara afite. Trappings of democracy you hold so dear. Iriya demokarasi waruhiye cyane rwose ukunda cyane igiye guhagarara. That's what they demand. Forza? I'm sorry, General. Yego General. I think it's too late. The people will be against us. Bona abantu bagiye gutangira kuturwanya ubwo yababwiye ko akiri muzima. He's right about one thing though. We shouldn't kill her. Reka tureke kumwica. Ntacyo byatumarira. What about the CIA man? Wa mugabo wa CIA uriya yarangiye yapfuye. Then who is doing all that shooting? None se ayo masasa ari kwirasa nimba umugabo yapfuye? Kumva umusore kabi naho kajya. Masasa ari kwirasa nimba umusore yapfuye. Sasu. Shazana. Tururi. Sona cyari kurasa. Arabafite neza cyane guhera mu gicuka. Arasa. Masame arasa. Mumukereyeho. Fasha undi munsi. Joro ryose anywa akantu arasa. Inywera bwa buyoga bwa senyise. Kasuru duwiri. Bukora ibiki saporo? Apora arambwiye ngo burabikora. Bukora ibiki? Katorore. Gusa nari Juni ngo numvisha bukunda kubi. Ngabwemera kubi. Katorore. A good fight. I'm sorry. Atwihangane. Remember that tuzamwibuka nk'intwari y'igihugu bumvishe kurasa na birekeye bagira ngo baramwishe. Kumba ahubwo niwe umaze abasirikare bose. Gabriel atangiye kurira. Tuzamwibuka nk'intwari. Tuzamushyira mu ntuza. Harya nizi. Bumvishe kurasa na With Renko here, we have good chance of safe passage out of here. My men will still be loyal. We get to the Russian embassy, we will be safe. Nitugera muri ambasade y'Abarusiya turaza kuba turinzwe. So why do we need this idiot? Rero no kino kigo reka tukirangize nago tukigikeneye. I can't think of a single reason, General. General nanjye niko mbibona rwose uyu mugabo nago tukimukeneye. Kura y'imbunda. General Winda Sam. N'inshuti yawe. Twarababaranye. Turi uyu muginga kandi. Sasu wa muginga twababaranye he. Sasu. General kude turanze mugiye kwita hundikira muri ambasade y'Abarusiya. Ngo nagera araza kuba arinzwe.
usanga igihugu kirengera abantu bacyo no mu makosa bibaho cyane nta n'ikimenyane kitabo ngagiye guhungira kuri ambasade y'Uburusiya. Uburusiya nyine ubwo buraza kumurengera nk'umwana cyabyaye nubwo yari ari mu makosa yo kuvangira ibihugu by'abandi. Wenda bazamuhane nyuma abamunyuze akanya kumba bari kugenda yabateze isasu kirabaturikana yari yabateze. Tugende haguruke haguruke tugende ukerera ndekura mbiswa ni perezida yabyumvishe ko batamwica bamwishe yamaze kugaragaza ko ari muzima byaba ikibazo. Sura ari hano magazine yongeramo indi shyiramo indi kugera hano kumbe abaseriveri abakoropa bose bafashe imbunda n'abatetsi. Ndekura aha general afashwe n'abaseriveri Kamana Ndande Mujeke. Ariko nigeze kubona karuri gucanga abantu. Looking forward to meeting you, Mr. ex-CIA. Nyakubahwa wahoze wa CIA nanjye nahoze nifuza guhura nawe. Amahirwe urayabonye Imana iragusubije. The circumstances are perfect. Ndetse kano kanya duhuriyemo ni keza cyane umusore amunagira inkota ntago yayimuha mu ntoki. Ni uko ujugunyira nk'ujugunyira akabwana ayitora general. When I'm done with you, we shall live. Eka turebe urokoka niubaho tangira na general yabonye general akunda imirwano njya rugamba umusore baramubaguye umusaza nakubwiye mwitoza arawufite saza umugaye imyaka wata general sibukira hano umwana arabaga ingumi wa musore we amapeti ntago tuyatora nta hantu amera tuyatora tuba twarayavunikiye general bigaragaza nguma k'imyaka nico rugondeye nayo umusaza hotasi sore tero gisaza ze narishaje rarisha muze musaza yagararaho musaza ku musore baranigana musaza ku musore muze narije ingumi nsaza ibiki general ni mubi cyane arashaje ariko arakubita narishaje rarisha mwota general baramwubikiriye mwota arashimangira neza shimangira yayitonze imbere y'abantu muri ringi niyo mpamvu babyise ngo ni imyaka y'umwijima shyira hasi icyo gihe wakubitaga abantu mu myaka y'umwijima ububikiriye fata imbunda taragira baramumena indi wa museriveri yatabaye yaramutabaye nawe ni ka kobwa agize gutabara bagiye gufata ku ngufu nako karamutabaye gira siko yiturwa indi bidatinze General Lazar yaje kwicirwa mu mirwano ubwo yari ari kugerageza kuba yafata igihugu kitari icye cy'abandi. Byatinze General baramubitse babika ko kudeta ipfubye harya ngo yaburijwemo kudeta yaburijwemo usuyiburishemo n'umusoro umwe perezida rero muzanyibuka ubundi banyita James siko nabonye unywa suruduwiri nyine munzamure nanjye ngi kuri za wisiki. We never established whether you were CIA or not. Sindamenya n'ubiki ko nimba ari CIA nimba ari biki. It's a gray area. But let's just say the US government is pleased the way things turned out. And you can call me James. Ikiza no kwajya yita James gusa. In another life, maybe. Until then. Yes, Madam President. I suppose you'll be wanting that cell phone contract. Ndakeka iyo kontra uraje kure baraza kwibona ibijyanye na telefone. And a request to be moved back to New York. Ngomba gusubira muri New York. Great with revolutions. Ibintu bijyanye n'iminduramatwara ntabwo twari tubimenyereye iwacu. Just know that my nation will be forever grateful. Ndakeka rwose mwembi babiri igihugu cyanjye kizahora kibitura neza mutugiriye. Kizahora kibitura perezida nibyo gusa uko muzahora mutwitura. Nimero ni yindi muzahamagara nzaguhamagara. Ntago yakwibagirwa wamufashije kuriya. Ntibibaho.
umusore yaratabaye akazi karagakoze buriya nyine ubumeze nk'ubikije muri banki anytime wajya kubikuza ndabikije buriya tozashakira nzajya kubikuza tu pfa kuba musize ku ntebe y'ubuyobozi hari ubikije neza cyane basigaye hano garika imodoka umusore nyuma yo kubitsa hariya muri banki You like bagels, right? hajya nawe ukunda bagels I love bagels. ndazikunda bagels ni igiporezo bagiye kurya nyuma yo kujya kurya babwirane nuko kagenze mwakoze kuza Imana ibaha umugisha yari kirabiranya nk'ibisanzwe Rocky cawu Imana ibaha umugisha udacikwa n'akagiye gukurikira